Nagsunod-sunod imong malas, ikaw na. Way kahumanan ng imong malas, sukad pag mata nimo kutob abot na tunga-tunga sa adlaw, kutob na human na lang imong adlaw, malas lang gyapon ka. So, siguro tungod nga nagsika gunahon na nga bati kayo ang start sa imong day. So, mupadayon sad na siya kabati kay nagsimo kagingon nga bati ang imong day. So, imong gi-attract ang mga bati nga mga happenings all around you, palibot nimo. Bugat kayo imong nilaktan, harsh kayo imong dinriban, kunya tanan nimo masugatan kay magbugot ka. So, unsa nimo pag turn around sa imong day kung ingon na ang imong actions or ingon na ang vibes nga imong ipakita sa other people, di ba? So what you should do is, you slow it down, lingkod sa ka, relax, pangapi sa niya skilled, no? Nya, una-una kung unsay pwede nimo buhaton nga munindot na ang imong adlaw. You should attract positivity na dayon when negative things happen to you. And this just not applies to one day lang ha. It can also mean your life. A negative energy or a negative person attracts negative people. A positive person attracts positive people. And if you attract positive vibes, you attract positive results. So you always have the choice. Sometimes mingon ta nga, init mo kaya kong ulo. Pero imo di i-allow nga ang imuhang emotions mo nag-control nimo, di ba? You should always practice nga kung negative ang pagsugod sa imuhang adlaw, stop, pangapi, or ginawa sa kagkadyot, ginawa sa kaglaw. Una-hunaon nimo, unsaon nimo pag-control ang imuhang self. Because you are the master of your emotions and you are the master of yourself. And you now will be the master of your future.